Nabon chawin Christmas chibai. All ha December ni sim som nilenga Christmas ni khuin zong. Zingka Thusoh anangayu hiti. Thusoh ngai tau hiti. Gamgiphai mona Senapati District Students Association SDSA lamkai hon. Boina asim ji uchun milong hon. Thu neu cha chu thu lin ta an so do go jingovin. Naga People's Organization NPO hopan na in. Milong student kiloi khomna CSO hozo sin. Chu chi chung chang thu ho athi mo chan in Thuphon na bol tawin. Chu le chu chi chung chu na chun Manipur gam sunga. Milong students so zo si ki khai khom now. All Naga Students Association Manipur in zong. Chu chi chung chang thu ho a Demna Thuphon khat hin so do win. Angai chat apoi mo dung zuya. Milong ho khan khoding gel na a. Exxon hin kelading hitin. All Naga Students Association Manipur hon apong do taw vi. Kangwei District Gamgiphai muna Thilsoh chu na ka sawin phamo ka sa he jing ve tin zong All Naga Students Association Manipur hon apong do win chule All Naga Students Association Manipur ho adinga ating pigu khat Senapati District Students Association SDSA lamkai ho chunga Thilsi kibol ho hi sangten thi mo ka chan ve tin apong do win chule Hita bang ngol hoita thil kibol hole ki chona a chule kieng bol na na kitong ho hi Ansamin ka sang po win chutia achalo na ho cho mikhang to ho ki vai pu na ho a dei lo ta khat hi tin zong All Naga Students Association Manipur hon apong do win chukit le lunggel ki ba pi ho zo sin zong Thilsoh chu thi mo chan chi na diu win All Naga Students Association Manipur hon apong do vi Senapati District Students Association lamkai ho chunga chutia achalo na ho cho milong ho zo si achonau hi tin Ansamin an phondo na banovin Kukiho le milong ho kika a kinup tu na Memorandum of Understanding MOU Kukiho apom lo now opot chet na khat hi tin zong All Naga Students Association Manipurin apong do taw vi Ansamin sebe na wachun chutia Kukiho a che naw gam sung ho a lamlin la ho a gari thlai le ho a khamu wa chule check a bol jing ho cho a bol jom jingwa hi le chuchi athil bol ho ji a zale nam ki ka ki boina ho su do beb dinga hi chuti ji chun zale nam ki ka ki he thim tu na ding ho zo om theina ding zo a athil bol ho Kukiho nga aloi na diwin Ansamin tep na ka bolu ve tin zong a hin phong do taw vi chuchi Thilsoh to ki saya mo po na nei ho government in phata hulchil na nei wa thu adi atan pi hi na ding justice bol o hi na ding in Ansamin nge an zong bol vin chule national highway ya mi pi ho su boizing phalna be ya chutabang check post ki koi ho zo si jong cho abon chan la do pi su hi lu hen tin jong Ansamin government hinga nge na bol taw vi chukit le All Naga Students Association Manipur hon hi chi chung chang thu a hi Senapati District Students Association SDSA ho kathu hu win chule angai chat apoi mo dung zuya milong ho ma khoding gel na a Ansamin pan kala zom jingning hi tin jong phong do taw vi Senapati District Students Association SDSA hole Senapati District akona milong student za chum chum hon an sim do ho Senapati Action Committee SSC hon kukite gi na Thuphon hin bolwa chule mai kho mangsa a Senapati khosunga Thuphon an bolwa khurhang an sabuwa Senapati a Kukiho zo si kichi do su hil tawin ti a aphon do jing se ojong si hilowin Senapati gam sung chu gari a Kukiho a hopa diu zong na phalpi thapu win kukite mi tam ta chu mauget in anaki Tangden taw vi chuchi thu boi ho sei thlam ding chun Kuki CSO Committee on Tribal Unity ko tu hon NPO ho chu kangui ko pian kheu lim piu win ko tu hol NPO ho kheu thla nung win zong boina bol ho Senapati Action Committee ho anom di po win keu thla na ki che ta wang thei lo lai dan in ome ukite in lang zona hung ho mauget la a Tangden ho le Senapati khopi sunga Tangden ho Puidoh na ding chun Kuki CSO Committee on Tribal Unity hon pan saten analaw win zanhla zan khangkim chan chun milong ho an kheu piu win chutia gun chu ta le tom ngai ta a ko tu hon pan ala nung win na na in lang hin zon ho Kuki chate mauget la a Tangden ho le Senapati khosunga Tangden ho mitam ta cho ko tu hon aga Puidoh taw vi Manipur Rifle sole IRB Assam gam sunga training chai tha a
in lam hin zon ho cho ni thla lang chuan kangui khopi an hlung tau vi hi chi boina thu ho to ki sain committee on tribal unity in het sa Thuphon khat an bolovin in lam zon ding ho le gampam zon ding ho tu pe ta koi machan milong ho gam sung ho pa a chile wale abolo hil na ding win ko tu in het sa tau vi azi chu milong ho to kheu thla na di ta thei lo lai hi danin zong ko tu in a phung do uvi het sa thu pi ho zo si chu koi man na samo a koi lo hil na ding in zong ko tu hon a het sa tau vi kangui khopi a committee on tribal unity ko tu hole Naga People's Organization NPO ho kheu thla nunguwa Senapati Action Committee kiti SDSA holoi to anui do hovin achim do hovin chuchi ko tu hol NPO ho kheu thla na apom lo chun milong ho SSC ho alungel le ato gun ho kichi ta head do the hitan thilpha dei lo hi naw akilangin chuti ji chun ku kite thu seila sa ching theutin lunghan manin comment phalo ta ho jong social media la ho in mo bol po hiti akitim zo zo pa cho mi wang pha hung hiding a hi Government of India Union Home Ministry noya Home Secretary and he Ajay Kumar Balla cho Manipur Governor hiding hitai Manipur Governor panmun hi Assam Governor Lakshman Prasad Acharya in additional charge an potha hi alangkhana Mizoram Governor dingin Army General and he Vijay Kumar Singh gona hitai tule to Mizoram Governor Dr Hari Babu Kabam Patti cho Odisha Governor hiding chule Bihar le Kerala Governor Zong ani thlona ki hle tu hlonding a hi President of India in Home Secretary and he Home Secretary Lui Ajay Kumar Balla Manipur Governor dinga ahin gonu to kilhonin Manipur State sung ki vai hom na a ki khel na khat tel kilom tai tin tu so ki muchun aphung do e Minister of Home Affairs noya Home Secretary ho hi Home Minister to Zong apan munu hi ki khebe ase lo hitan Home Secretary hi MHA noya bureaucrat hola thunei pen hi tawin Home Minister wang political a hi hichi Home Secretary ho zong hi Union Cabinet ho to dinmun ki banga hiuvi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC noya Chief Minister Lui Okrami Bobi in Manipur State BJP government hi mo achana kumkhat sunga assembly session thumvei nei te na dinga danlemol anum sa cho BJP state government in apalke ovin Winter session akok to poviti athimo an san chunga chun BJP government in an don burvin government in dalemul hozo si kichipi su hilahi achi sa sang ni le som le sagi som le get som le ko le som ni kum chun assembly session thumvei chi an kichi tha PA ahin la government masaho vai pu lai adi a sang ni le thum sang ni le sagi sang ni le get sang ni le ko le sang ni le som le gup kum chun assembly session ni veibo an ko vetin BJP in Okrami Bobi to say and don budu ve chule BJP government hon sei be naw wachun sang ni le som ni le khat kuma covid nat na ji le sang ni le som ni le thum kuma manpur gam sunga gale tol ho ji in dalimol ho ai ding bang tin an kichi tha pi thei ta poitin jong phung do ve manpur gam sunga thulela ho hung ol dom ting le assembly session kichi tha pi te ding hi tin jong BJP government in phung do ve Manipur BJP government hotha khelin chuchi Thuphon chu Law and Affairs Minister TH Basanta Kumarin and Puidoh hi Mei hlei thing noi mi galitol deijing ho mei te terrorist son jan tha chun Kangui district hopsung saibol post vela hot chu anagal kap kidovin pha chom khat an ki gal kap uvi Christmas a hit okilhona mei hlei thing noi mi ho hin kukite ni khulo pi Christmas ni khu su boite na dinga to ogon hin sim kit o hitai mei hlei hon phat si to banga buffer zone vela kukite pan mun ho ahin gal kap jing na lai win Christmas ni khu iman sungwa itobang to ogon mei hlei hon ani diu hamjong se the hi poi mei te terrorist son chu chi kukite pan mun agal kap uwa kuki village volunteer hon mei te terrorist so ale thu na ho cho mei hlei hon media la ho in an the thang pai nga lovin kuki hon yaingang puk pi sabung ko khuno vela ho chu mei chang le bom chang ho in ahin bulu pan tawin chule ambulance so jong athaimet mut jing vetin azo nal thu ho mei hlei hon media la ho in so do pai nga lo ve thu so i chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin bon chawin Christmas chi bai